بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله عليه الصلاة والسلام مبارك كذي أحد تعغل تشبتر وهم نعم ديبتر هذا أحد شو أحد تعغل ديبتر هم نكش بالياء أحد تعغل إذ نعم جبل يحبنا ونحبه شو أحد تعغل من غوريا منش أحد تعغل غوريا نيبتر هذا أحد شي أحد تعغل جبل شبر تعغل يحبنا أحد داغ من غوريا مسلمان للغوريا داش داغ ديبتر ونحبه منش داغ غوريا مسلمان لداش داغ غوريا ديبتر أحد داغ رسول الله غوريا أحد داغ رسول الله غوريا رسول الله أحد داغ غوريا قريلو علماء لنا مديان قال السهيلي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن يحب الاسم الحسن في خمرمن عليه الصلاة والسلام قو عاد قوريان مشتك قو عادي قوريا آدم لردن صاريا مشتك آدم نامديان مشتك قو عاد قولن بيغنيان مشتك أحد نامدين يليا أحدن معناسي أحدن يليا تاكلكتن يليا شو أحدن آدن ويد الله برلمغي دلالة دينسين أحدن öde hem xanavadiye tevhid bolansan Uhud ahadden geliyor. Öz adının öz oğudan ayşın. Adının özü hemen bir adam barmağı bilen tek Allah deyip duran yanıq şu Uhud dağın öz deydik da. İnne şu kadar mukaddemele şundan çürüyüm aydırlı da. Uhud dağı Peygamberimiz saylap men qovuriyan şunu bidimin qovuriya deydiği Uhud dağın aslında adını qovuriyanmıştık. Uhud ahadden geliyor. Tek Allah deyip qıyrıp duran yanıq şu. Yoksa kadimden adı Uhud şun. Medine-i Münevvere'nin tarihinde şu dağın adı Uhud. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam nâme deyiptir Uhud dağı oranına. Hâzâ Uhud. Cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu. Şu Uhud dağı meni gavuriya. Minne şu Uhud dağı gavuriyanittir. Hem tamam Resulullah Aleyhisselam'ın bernamesi alıp barayan yolu Allah'ını birlemek, Allah'ın aşkınla olmak, Allah'ın ibadetinde olmak, tek bir Allah'ı binde olmak, hem bernamesi şon eteğinde olansan, alem cihanı eşittirtir. Uhud'un adını ve özünle men gavuriyanittir. Uhud dağın suratı şey. Resulullah'ın qavuriyan dağı. Şon üstünden aksalınıptır. Hiç davasız Muhammed yazıqlar. 7 kilometre şu. Şu dağın başından ta ahirine çeli 7 kilometre. İnsan eli bilen becep bilecek zadı değerler hiç vaxtda. Şu Uhud dağı Resulullah'ın qavuriyan dağı üstünden surat alınıptır, aksalınıptır. Şon şodur şey 7 kilometre. 7 kilometre 13 metre. Öngün ceparağın takdir bilen gözledik şon takdir canın çıkaran suratı şey, aksi. 7 kilometre 13 metre şey. Kulli dağ. Şodur şey بدون تکلف محمد yazıqlar. Bellice Resulullah'ın qavuriyan dağı Uhud dağı şu. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.